welcome back di channel YouTube Yan Blue 78, channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan dan juga channelnya YouTuber low cost. Oke, hari ini saya mencoba live streaming pada hari ini di lapangan Raden Panji Mohnur. Hari ini adalah tanggal 15 dan ini adalah detik-detik terakhir ya menjelang Piala Presiden yang sudah 2 tahun ini sudah boleh dikatakan tidak ada. Jadi hari ini saya mau mau keliling-keliling. Ini part pertama ya. Nanti part keduanya ada lagi nanti malam ya. Nanti malam kita akan ada lagi. Nah, ini ada bukan beberapa ya, ada satu tim yang hadir di sini. Kita jalan ke sana yuk. Siapa ini yang hadir? Dan informasi cuaca di Bangkalan, di bagian selatan kemarin, tadi itu nggak hujan. Cuman apa ya, kata orang Madura, demon-dem kolek. Demon-dem kolek. Namun ternyata di lapangan skep ini udah hujan, tapi nggak lebat sih. Ada yang beberapa bagian yang agak becek. Yuk, itu ada tim yang sudah hadir. Siapakah? Insya Allah nanti malam ini akan banyak nih yang hadir. Nanti malam. Tim siapakah Grongon? Ini siapa? Yuk kita lihat yuk. Ini ada yang sudah hadir nih. Kira-kira kita lagi siaran langsung nih. Oh, kalau udah ada ini saya tahu nih. Jetmatic Foundation. Kira-kira. Assalamualaikum Mas Faisal. Boleh siaran langsung ya? Oh, ada adik bungsu dari Haji Hakiki. Kita ngobrol sebentar. Assalamualaikum. Ini biasanya paling sulit nih. Ayo sekarang mau kabur kemana kalau udah siaran langsung loh. Sehat nih hari ini ya? Alhamdulillah sehat. Hari ini yang kan GM punya dua pasang tiket ya. Dua pasang tiket. Ini yang hadir kok cuma satu, Mas Algi. Nanti jam 8 satunya. Oh, jam 8. Kok nggak bareng kenapa? Kurang tahu itu. Dari sononya. Iya. Dari sono. Kalau Abah Kiki besok ya? Nanti Nginep sini juga? Iya. Nginep di lapangan ini? kurang tahu. Oh gitu ya. Oke, sukses ya buat besok ya. Amin. Kira-kira pertanyaan terakhir nih, pertanyaan berat sebenarnya nih. Kira-kira JM bisa mempertahankan piala itu enggak yang 2019? Menurut Mas Algifari deh. Gimana ya? Bismillah dah. Bismillah ya, Iya. yakin ya? Yakin. Oke, mantap. Tuh lihat sapinya tuh. Ini apa? Yang pasangan apa nih, Mas Algifari? Sama yang Banyu Biru. Oh, gandeng-gandeng. Oh, jadi deal nih sama Banyu Biru yang kemarin di tren itu. Iya. Yang di tren terakhir itu hari apa ya? Yang ada saya kalau nggak salah ya. Hari apa? Senin nih, San. Oh, Rabu. Hari Rabu. Yang Rabu itu. Apa dilatih lagi atau memang hari Rabu itu sudah cocok nih gitu atau Ya, gimana? hari Rabu itu. Hari Rabu itu langsung cocok nih. Oh, gitu. Ternyata ada JM gandeng-gandeng dengan Banyu Biru. Kalau dari JM nih yang mana nih? Yang namanya yang siapa? Yang mana nih? Yang apa lu? Yang baru itu. Yang dari ini. Bangsa. Bun Bangsa, Kelabang Sakti. Hmm. Oh gitu, gandeng-gandeng dengan baju biru. Ini adalah yang jagoan baru dari Jetmatic yang transferan dari Bun Bangsa, Kelabang Sakti, Sampang, perbatasan Sampang sama Bangkalan nih. Oke dah, sukses buat Mas Algifari, sukses. Yuk kita geser. Ternyata yang hadir hari ini cuma satu, nanti malam pasti banyak nih. Nah nanti malam saya mau balik ke sini lagi. Kita coba live streaming lagi. Yuk kita jalan lagi. Makasih ya. Iya. Assalamualaikum. Enggak, pertanyaan khusus. Gimana rasanya menikah? Jawab. Ini pengantin baru. Gimana rasanya menikah? Apakah menyesal? Maksudnya menyesal? Kok nggak mulai dulu gitu loh? Jawab Sal. Iya, mie sedap. Mie sedap. Kacau, mie sedap. Ya dah. Sukses buat pernikahannya. Semoga langgeng.
Yang memisahkan apa kira-kira? Hidup dan mati lah gitu. Jangan nambah ya. Aja curiga kok. Ya sudah, kita geser ya. Assalamualaikum semuanya. Oke, yuk kita di situ di nanti malam itu akan ada pagelaran tari-tarian ya atau pagelaran kesenian. Tuh pada bos-bos pada datang semua tuh Bor. Pak, ya saya mau ngomongin apa sama Pak Kapolwil? Ya udah. Oh, ternyata informasinya ada Pak Kapolwil tuh, teman-teman. Lagi ngobrol sama Bun Rosep. Dan ada Mbak Noni dan informasinya nih nanti malam Hajar Bos itu akan nginep di sini. Sapinya. Yuk. Tadi saya lihat bule di sini sih. Kita lihat ya, masih ada bule nggak? Kita ajak ngobrol ya. Jadi di sini sudah terop-terop sudah berdiri. Kemudian di situ juga ada panggung. Tapi panggung itu buat apa? Saya nggak tahu. Panggung itu. Yuk kita keliling-keliling deh. Terjadi tabrakan. Secara langsung. Nanti malam kita mau siaran lagi ya. Kita coba siaran langsung lagi nanti malam ya. Ah, itu ada bule tuh. Ada bule. Insya Allah mereka setelah karapan sapi rencananya mau nginep di rumah. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol. Mereka dari Prancis ya teman-teman ya. Dari Prancis. Kebetulan mereka tahu kalau di sini ada karapan sapi, mereka datang ke sini untuk menonton karapan sapi. Nanti kita ajak ngobrol-ngobrol juga. Biarkan mereka menikmati musik tradisional yang ada di Pulau Madura. What do you think? Oh, I think this is very fun, very musical, rhythmic. Yeah. I know. Sorry? It's very long. Yeah. This is mix between Java and Madura. Okay. In Java, I like Jogja. They have like this. Yeah, but a different what you call that kind of the music, the sound. We have seen the systems, but not they were not playing it. Yeah.
they seem so quiet while they are playing. Yeah, they enjoy Yeah. that playing. Okay. We will have time tomorrow. Oh ya. Oke, seperti janji saya akan ngajak ngobrol dua tamu kita dari mancanegara. Tapi kita akan pakai bahasa Inggris ya. Buat yang nggak paham, mohon maaf. Well, how are you today? Fine and you? I'm great. How about you? I'm fine, thank you. All right, that's great. So, my first question: how did you know that we have a bull races event today? Oh, this race is known in France. We Yeah. have to go on internet to know about this. Oh, that's great. Sometimes there is some video on TV, Uh-huh. in TV show Uh-huh. about this event. Oh, there is a bull races in your TV show in this, French. This one. Oh, this one. Yeah, Oh, I see. Sapi All right. is diffused in France. Okay. You can see it Huh? in France on TV. So, how did you know that? From internet that today we have not today, yeah, tomorrow that we have a big event. Did you know from internet or tourism? What do you call that? Tourism office, or how did you know that? Internet. Oh, We were looking about this event. yeah. We just know a few months before it was in October, Oh, not okay. no more. Uh-huh. So we came the whole month. So you check from internet. Yeah. And Ah. then we checked, and at the end we have seen it will be the 16. Uh-huh. But at the beginning we come for the whole month in order to be here All at a right. good moment. All right, that's great. So, how about you? What do you think about the bull races? I don't speak very well English. All right, no problem. So, what do you think about the bull races? Oh, this kind of bull races. We are from a part in France where there is corrida with bulls. You know corrida? Now, Corrida, Spain, corrida. can you describe what was Oh, you have a bull Mhm. in a circular place, Uh-huh. and Like Matador. 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 Yeah. Matador is from Spain Spain or and France also. oh, I just know it's French have like a Matador too. Absolutely. Oh, all right. I just know. I thought Matador is from Spain. Not only Spain, but Spain? you have it also in France, in Oh. Mexico. But it's not race, right? Not race, Not not a race. And we also have in our country and our place in the south of France. Yeah. We are used to play with go All to have games, not race, Yeah. but games. That's a game. Games. All right, Yeah. So people go in the area Yeah, and then have game. They show with like- the go. Yeah, like they, this. they can hop up on the go, run with the go, and have games. Play football with the go. Yeah. Yeah. Oh, yeah, football with the cow. Yeah. There is no balloon. The go is the balloon. Oh, the cow is balloon. Yeah. Ah, I The see, I ball. see. The All ball right, is all the right. ball. All right. So, last question for you. So, what do you think about Madura? Oh, This is the first time, right? Did yeah, you the come to Madura? First time we yeah. just arrived. What is your first impression about Madura? Oh, very good, very nice. Because we take the ferry. Just taking the ferry you- was a nice. Oh, yeah. Right. You take a ferry from Perak Harbor to Kamal Harbor, right? Yeah, absolutely. All right. So, did you meet many people there, Maduris, and did you make conversation with them or what? Yeah, during the travel, during the trip in the bus, Uh-huh. we take then a small bus Uh-huh. and discuss inside the bus Uh-huh. to the till the hotel. All right. And now you are the first one here. We not here. So I'm the first one to say hello to you there, right? Yeah. All right. Well, enjoy your day here. Thank you very Hopefully, much. you got a good day Yeah, of course. and have one more ride for you. Yeah. When you back to your country, you can tell to your friend there, come to Madura. We have bull races and save my number. Okay. They contact
You can contact me if Yeah. you have a friend to come to Madura. Okay. With my pleasure. Thank you. Thank you very Thank you very much for your time. Yeah, yeah. Thank you very much for your time. See you around. See you tomorrow. Alright. Jadi itulah obrolan saya dengan teman dari Prancis. Mereka datang ke sini jauh-jauh dari Prancis untuk melihat karapan sapi. Intinya kurang lebih seperti itu. Yuk kita masuk ke dalam lagi. Oh ya, mohon maaf kalau saya belum bisa menjawab komen teman-teman satu persatu ya, karena saya di depan kamera. Kurang lebih seperti itulah. Jadi mungkin nanti malam saya akan coba lagi ke sini untuk mantau lebih ini lagi ya, lebih luas lagi. Kalau hari ini hanya Jetmatic Foundation yang datang, insya Allah nanti malam akan banyak yang akan datang, yang akan nginep di sini. Ya udah itu aja. Mohon maaf buat teman-teman kalau saya belum bisa berkomentar satu persatu. Untuk teman-teman karena saya di depan kamera. Nanti malam insya Allah kita akan live streaming lagi. Ya udah itu aja. Thank you for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dadah. Yuk bye bye.